Bunga zuma vinu inglise ina haba ina somu malagu hao um outro classe outro samoru irasamu cidadãmu. Bahwa si JC gini kuntus buahan kita tuhun estin buena zan hafade para hamzu todo malah da beno ayam zan ji disclaimer na pura esti sabe be usangan opinion nya si zan rapu tu be usangan lo na maguk sa gaji gitu magi gini giza gatnya basta para popoinya lo malala kisamnag sa kayak gitu gini gimana ni Guam Museum zan esti gatua tangi sanasa gumaju Katoliko zan di mafananan ni proses de Spanya zan nu kado atan sti tano tamasu ana maguf na nu san maulik na tempo para ilina lota zaman certain magay sa mangay sti siya pag yurizata ni ta atan ni minali kita nota no ni manu para ta manginin manit magi san hafa para ta atan mo na zakadon atan sti siya magina klasen guma siya esti guma Jus Katoliko esti museum i legislatura na lugar hija hagatnya ni unasa ni tapi i tempu sampai ni ani man san moli ki tempu no pasti juta van halum esti siya i enemigo japo di usasangan esti sa pudi paguna semana i semana liberation Guam Liberation Day i dia 21 zanu webi sa do nanu nadoksun webi sa do na paro ma society na dia no zanu senamago sa anoy magay lugar ni para ta hasu za para ta considera todo gi nasota ni manginin manwit mangi do tungwa na mamam na tempo na manggayit pini mangi gi tanota mamam put meet on na tempo na manggayit lo mas significante para guaku sa puri i temportas ti pagu di para taatan sti pinagpui or i gerandos no binini i masumun ni i malaynata i ilinala i tempon sa panis i tempon enemigo i tempo todo ni nagagay na minasapit ja para taatan muna di tayo manu masumun sti di tau-tau sa paroma na famulika i familia profandannya todo para iminaulik todo muna jani tinazut jani inalahan ni taimanu para tafan maulik muna jata saludo todo ji i mas maulik na generasyon ng Guahan in recent times no the greatest generation of Guam jasinya magay ita para ta testigo wihigi taimanu sti malamko kinanoy nihan ni para ta agadesi todo za para ta onra pudelinala niya za siya gumiamo na ilinala ta pa za nusen magufu na bebe usangan na lo gi otru na banda dia bialo kedita sena daye dam zu manay nahon manilu ni manay kung ginohong esta 366 na tau dingmet pudesti i pesti na banda zanu ti namago fenau na asunto no 20 si silver lining na sa mafananan stini no i maninana si pauti gefadit tagi ditoon nga sti pandemic i COVID-19 lo siya kauli ikaw sa siya ginigam niya mujung i asunto na 142 sa man mates na positibo para i COVID-19 sa fanang guihi fanang 15 man may hospital sa grasa sa Diyos at tawza igi asunto ni Manayu masangan na nugahan ni the breathing implement no ni pero po mas malik man hagong ang technology tawza u tininggo por estinoora ni manggagigi ICU pero fan matendi lo ipuntugin ninyo sa sangan mentikalan mas maulik estina klasin inabiso i para tanasepi besat de nuevo no i bosat i mask masya para mono watu para nono para unsot para nono pa gumazus para nono para danya jeni kadumin tau siya
hasu na set busy i besar no i mask zayu tu mo bebesangan gini sa siyo sangan para minaulig na siyaw papa kontra GE tigimolik siya na asunto gi matu i notisya gizagbaw na i mas enhihut na senhihut na amigo adingwit gilastres gizatangag pogo za jusan intenya ay kalan mamakat humagong 20 mafnur off niya lawagang mo magay si Senyora Seo Villaverde pero sa ganyo na yasabuan niya si Roland Villaverde ading itano janu napiniti to sa kalan at sumelon dan si Roland lo ay taatan ni punton niya zona klasin asunto no ni matui notisya nagmamatay gi senihud gi sayita jadi na debidita sengo sa ilinala sengo sa magay ta jumonay pratasangoni otro ni gunay jatta na tagway sa siha sa ST Malika tuloy salud para gwisan yung maljan yung tumunabiyahi taja ano minalongo ni afafa na gotpia ST magay na mati temponeta autor po dingitano jangan hadir mus popular linala pues benti makto sa temponya sa gwaha plano gini ni China no ingin manongyo kita gino na klase gi espiritu lo di antes din no gi mapusa na si mana matatali notisya na matay uno na menhalum na kilis janu dahil nanya sa si Andrew Laguanya si Andrew Laguanya janu kagizo gini gi yung bandagi museum sa si Andrew Laguanya architect na tauto jagwiza stino dumisign wiza dumisek na esti na guma no pues ano siya i domingo desta jan ito di contribution niya gilina la pero para patafang minago mo na mas na piniti sa adingin magay di talentin niya sa adingin di linala niya lo debera tahaso na kumunto di tempo gaya station crossing tawagi krosonta pero dingin tahaso familia todo tempo manggagaya espiritu na lalala kumutahaso sa sebinan niya. Pues tigepege pagkasangan magay bini na para ta reiterate ta in English itinunggan niya itano mo na sa mamala na no liberasyon na diyan liberasyon iti 21 i Hulyo 68 años distiyan ni makto din tempo ani manafan libre ginin ni binabas siya zan matrata siya di man manai to di manay nata za mega na honor za mega na saludo para di say sumungon sa mamafananan ng war survivors za tori tempo gaya i kruson mami todo di tato itano ni to di bidan nisu para tafanay bini pago na tempo binigili na nota gana bayna no man matumpu muna logi finanagun mizo zani menhalum mizu zani tinamtum mizu infanuyan tamano angin mamatumpuan bembeng kahulo de konsigi mo na i linala para i familia dan para i minaulik todo mo na kusambay talo dangklo na si sumasit dangklo na desemento na naayos na oportunidad si Dr. Michael Bivacqua man zanu Dr. Nagasemento para di Fanatu network no na podcast janu estayo tubiahi venti estayo semana talo na mengento si logosa imenauli gosa ilinana maila da tafanaguti na at segon mo na imenalik para todo bi tau ta disti natibus ta disipata tatana malik atudo mo na tempo sa lamita mas que lamita menos que lamita tetenang giisakan namana da tagosa mo na tas kiman makto gati chita ni tisinasta no at least no kuning litera gayi minakata ginigi tanota para iminalik todo mo na pues estar out kubay buenas zan half a day